Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat ka Shillong Press Club. Glaipor yu President jong Voice of the People Party uba Arden Mele Besaimat. Bulongru MLA jong Nongkrem constituency. Bodi ben Panmap Hapoh Sngi. Kalau kejeng kena ba klem nongrim yaki ardi kelar pathai kubor. Bakin thop yak bati CTV badi kelar pathai kubor T7. Haga jeng lang pat ba belapen long daga VPP Hanong Stan West Khasi Hills District. Haga khasan trek lalingkot arajar pausan bat shushu kiong. Bagan ga jeng kentho jong ba Arden kadi jeng penjak buram yaki niki ardi kelar pathai kubor. Bat ga bu jeng ma ga jeng shngan ka yat ka yeng jeng nonglum kubor naki niki ardi kelar pathai kubor. Hagashi thi belapha shu President Jongka VPP ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat ke Shillong Press Club kila maha berada uba Arden Panmap Hapoh kini ke por belabo kini ke ardi kikin hun ki mansi benle AA persya uba Arden bat ke parti jongu ku Voice of the People Party. Hagashi thi belasai do President Jongka Shillong Press Club uba dai maya siang shai Badu Vice President Jongka Mepa Rajiv Chowdhury kila ong bagajing Dawa ya gajing penshai no President ka VPP kelong halokan nongrim baka kubor balapin mi dagi negi arli kelar pathai kubor kidegi bashisha baki degi bamdan kanu gajing persyang ban kata mat yong ni men penthop ria yano ni kisengsan perthai. Ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat ke Shillong Press Club kalau ongru onam don satya ginu kisengsan perthai kiseng bahalang kiseng king atiar dan ni ginoyalam jaginu kikin hun ki belaban bu jengkeli ya kakam belatrekum kinong thok kubor bat kinong lum kubor. Kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ke ai ka thong ka bakidon ki ai kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik rumpang arajar arpsan. Baik ya ka program markman pat ki kertong